Ndabahaye mwaramutse nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatogojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 29 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Muri aya makuru yacu ndababwira ko Generale Evariste Ndayishimiye yamaze kugwa muri koma. Ndasubiramwo. Generale Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi yamaze kugwa muri koma. Generale Neva ararembye cyane. Generale Neva biravugwa yuko yarozwe, biravugwa yuko yahawe isumu. Generale Neva arwariye mu bitaro bya Kira Hospital mu mujyi wa Bujumbura. Muri kano kanya turiko turavugana, amakuru yihuta cyane amaze kungeraho aremeza ko Ndayishimiye ubuzima bwiwe buri hagati y'urupfu n'umupfumu. Generale Ndayishimiye ashobora gupfa umwanya ku mwanya. Ubutegetsi bwa Gitega nabwo bwamaze kumenyeshwa aya makuru. Hari amakuru yizewe avuga yuko abajenerali bakomeye cyane ndetse n'abagumyabanga bo muri CNDD FDD barimo kwitegura urupfu rwa Ndayishimiye. Generale Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika arimo kwitegura kurongora igihugu cy'u Burundi. Ibi byose rero turabigaruka ko idonido muri aya makuru. Muri aya makuru yacu ndababwira ko amasasu menshi cyane yaraye yumvikanye mu mujyi wa Uvira. Amasasu menshi cyane yaraye yumvikanye. Abasirikare batatu b'u Burundi baraye baguye mu mujyi wa Uvira. Ese aya masasu yatewe n'iki? Niki cyatumye abarundi batatu bitaba Imana? Byose ndabibafitiye muri aya makuru. Mu mujyi wa Bukavu naho amasasu yaraye yumvikana. Abazarendo baraye bakozanijeho n'abarwanyi ba Generali Makenga. Abazarendo kandi bakomeje kuvuga yuko byanga bikunda bagomba kwisubiza umujyi wa Bukavu. Ese baraza kubigeraho? Ese intare za Sarambwe ziraza kwemera gutakaza uyu mujyi? Iyi mirwano nayo turayigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko abarwanyi ba M23 baryamiye amajanja, barashaka kwisubiza umujyi wa Uvira. Abasirikare benshi cyane kandi bafite intwaro zikomeye barimo kugaragara mu micungararo y'umujyi wa Uvira. Igisirikare cya Kongo, Abarundi ndetse n'abacancuro nabo baryamiye amajanja muri Uvira. Biribonekeza rero ko urugamba rugiye kwambikana. Ibi nabyo ndabibafitiye muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kwerekeza mu Minembwe. Mu Minembwe amasasu menshi cyane arimo kuvuga. Igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC bakomeje kugaba ibitero mu bice bituwe n'abasivile. Aya makuru yose ndetse n'ayandi menshi cyane niyo ngiye kubashikiriza idonido. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore. Imboneshakure yacu yitwa Iyakure Official. Iyakure Official niyo mboneshakure yonyine mushobora gukurikiranaho amakuru yacu. Nta yindi mboneshakure. Imboneshakure yacu yitwa Iyakure Official. Niba utarakanda subscribe nyamuneka bikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu muri kano gatondo ku buryo bw'idonido. Nshuti banywanyi bacu, munyemerere aya makuru yacu tuyahere mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu birakomeye cyane. Generale Ndayishimiye agiye gupfa. Amakuru arimo kungeraho aremeza ko Ndayishimiye arembye cyane.
kuva ku igenekerezo rya 27 General Neva yararembye cyane. General Neva arimo gukurikiranwa n'abaganga b'inzobere n'abaganga kabuhariwe bavuye muri Turukiya ndetse n'abandi baganga bavuye mu Bushinwa barimo kumuvurira mu bitaro bya Kira Hospital. Biravugwa yuko General Ndayishimiye yarozwe, biravugwa yuko yahawe isumu, bikavugwa yuko bwana Reveriyano Ndikuriyo ndetse na General Gervas Ndirakobuca bafatikanije na General Prime Niyongabo bakoresheje Angelina Ndayishimiye umugore wa General Ndayishimiye mu kumuha isumu. Amakuru yizewe avuga yuko Ndayishimiye yatangiye kuremba mbere gato y'igikorane cya CNDD-FDD. General Neva rero yararembye cyane. General Neva yabanje kuvurirwa iwe mu rugo, ariko ku igenekerezo rya 27 General Ndayishimiye yinjiye ibitaro bya Kira Hospital i Bujumbura. Uburwayi bwa General Evariste Ndayishimiye ni uburwayi bw'amayobera. Amakuru yizewe ya Kure Official yabashije kumenya aremeza ko amakuru ya nyayo ari uko General Ndayishimiye yarozwe. General Neva yararozwe. Harimo gushyirwa mu majwi abagabo bakomeye cyane mu gisirikare. General Gervas Ndirakobuca, General Prime Niyongabo ndetse na bwana Reveriyano Ndikuriyo nibo barimo gushyirwa mu majwi, bariko baradomwa ko urutoke, bivugwa yuko aribo batanze isumu yo kuroga General Evariste Ndayishimiye. Biravugwa yuko General Ndakugarika afite inyungu zo kurongora igihugu cy'u Burundi. General Gervas Ndirakobuca arashaka kuba perezida w'u Burundi, ndetse abasirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi bamaze kumubwira ko bamushyigikiye. Reveriyano Ndikuriyo we rwose azakomeza kurongora umugambwe wa CNDD-FDD. Ayandi makuru kandi akavuga yuko umugore wa Ndayishimiye nawe yakoreshejwe muri iyi gahunda yo gutanga uburozi kuri Ndayishimiye. Wewe bafitanye ibibazo bikomeye cyane. Burya ngo mu rugo kwa Ndayishimiye ibintu ntibicika. Ndayishimiye yagiye akubita umugore we inshuro nyinshi, ndetse umugore wa Ndayishimiye yagiye ava mu rugo akagenda, ariko nyuma yaho akaza kugaruka mu rugo. Bivugwa yuko Ndayishimiye ari umugabo ugira umujinya, ngo aba ari umugabo umeze nk'intare mu rugo rwiwe, ndetse ngo yagiye akubita inki n'imigeri myinshi cyane Angelina Ndayishimiye. Ibingibi rero ngo byatumye Angelina Ndayishimiye nawe ashaka kwikiza General Neva. Nuko rero ngo nawe yinjiye mu mugambi wa General Prime Niyongabo, General Ndakugarika ndetse na Reveriyano Ndikuriyo, umugambi wo kuvanaho Ndayishimiye bamuhaye isumu. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 28 mu makuru nabagejejeho nababwiye ko General Neva arimo guhumekera mu byuma. Nababwiye ko General Neva barimo kumwongerera umwuka. Muri kano gatondo rero ibintu byarushijeho kuba bibi cyane. Amakuru yihuta cyane amaze kungeraho aremeza ko General Ndayishimiye yamaze kugwa muri koma. Nibyo rwose, General Neva yamaze kugwa muri koma, ndetse abategetsi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi batangiye kwitegura ko umunota ku wundi inkuru mbi cyane ishobora kumvikana mu Burundi. Inkuru y'urupfu rwa Ndayishimiye ishobora kumvikana mu gihugu cy'u Burundi. General Ndayishimiye ntabwo arimo gukoma, nta kintu na kimwe arimo kubasha gukora, ko yaguye muri koma. Abaganga bo muri Kira Hospital barimo gukora ibishoboka byose bafatikanije n'inzobere z'Abashinwa ndetse n'izindi nzobere zavuye muri Turukiya. General Neva rero ari hagati y'urupfu n'umupfumu. Harabura gato cyane rwose ngo General Ndayishimiye yitaba Imana. Amakuru arimo kungeraho muri kano kanya aremeza ko imyanya y'ubuhumekero ya General Neva irimo kwangirika mu buryo bukomeye.
Biravugwa yuko isumu yahawe General Neva ari isumu ikomeye cyane. Abaganga bo muri Turukiya ndetse no mu Bushinwa bagerageje kumurutsa iyi sumu ndetse bamuteye inshinge zivoma uburozi mu mubiri, ariko byabaye iby'ubusa. Biravugwa yuko uburozi bugiye kwica General Neva bumeze neza nk'uburozi bwishe umuhisi Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza nawe yarapfuye, maze bavuga yuko yishwe n'indwara y'umutima. Na General Neva rero nawe niko bishobora kugenda. Dushobora kumva inkuru mbi cyane zivuga yuko General Neva yishwe n'indwara y'umutima. Ntabwo byoroshye. Ku bitaro bya Kira Hospital umutekano wakajijwe. Abasirikare benshi cyane bacungera umutekano wa Ndayishimiye barimo kugaragara kuri Kira Hospital. Abarwayi benshi cyane ntabwo bemerewe kugera kuri bino bitaro, ndetse n'abari basanzwe bagera kuri bino bitaro barimo gukumirwa. Abasirikare benshi cyane barimo kugaragara bafite inkoho zikomeye. Imodoka za gisirikare zamaze kugota bino bitaro. Abanyapolitike bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru nabo barimo kugaragara muri kariya gace. Amakuru yizewe aremeza yuko muri kano gatondo umugore wa Ndayishimiye yagaragaye kuri bino bitaro. Ayandi makuru kandi aremeza yuko Bwana Reveriyano Ndikuriyo ndetse na General Ndakugarika nabo bagaragaye kuri bino bitaro ku mugoroba w'igenekerezo rya 27. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 28, abasirikare bakomeye cyane barimo General Prime Niyongabo ndetse n'abandi basirikare bakomeye nabo bageze kuri Kira Hospital. Amakuru yizewe aravuga yuko abasirikare bakomeye ndetse n'abanyapolitike bakomeye cyane mu Burundi batangiye kwitegura urupfu rwa Ndayishimiye. Hari amakuru avuga yuko igisirikare kirimo gutegura umugambi ukomeye cyane wa kudeta. Igisirikare kirashaka kuvanaho ubutegetsi bwa Ndayishimiye binyuze muri kudeta. Hari amakuru yizewe avuga yuko General Ndakugarika ariwe wamaze gutoranywa n'abasirikare ko yaba agiye kurongora igihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo, General Ndakugarika uyu nguyu ni General Gervas Ndirakobuca, niwe yamaze kugirirwa icyizere n'abagumyabanga ba CNDD-FDD ndetse n'abasirikare bakomeye cyane mu Burundi. Mu gihe Ndayishimiye yaba yitabye Imana, General Gervas Ndirakobuca niwe yahita arongora igihugu cy'u Burundi. Aya ni amakuru yizewe ndimo kuvana mu mugambwe. Amakuru kandi arimo kwemezwa n'amasoko yanjye akomeye mu gisirikare cy'u Burundi. Nk'uko nabibabwiye mu makuru yacu ku munsi w'ejo, nababwiye ko igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abagumyabanga bakomeye cyane muri CNDD-FDD barimo gukora inama zikomeye cyane. Muri iri joro ryakeye inama ikomeye cyane yahuje abasirikare ndetse n'abagumyabanga bakomeye muri CNDD-FDD. Iyi nama yongeye kwanzura ko General Gervas Ndirakobuca ariwe agomba kurongora igihugu cy'u Burundi. Iyi nama kandi yanzuye yuko abasirikare bose bagomba gushyigikira Reveriyano Ndikuriyo ndetse bakanashyigikira umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe rero aremeza yuko uko byagenda kose General Gervas Ndirakobuca ariwe azimikwa n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'umugambwe wa CNDD-FDD. Igisirikare cyamaze kubitegura ndetse n'ubwo Ndayishimiye yakira, igisirikare cyiteguye gukora kudeta ikomeye maze bakavanaho ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Uko byagenda kose ubutegetsi bwa Ndayishimiye bugeze ku musozo wabwo. General Neva ibyiwe bigiye kurangirira ngaha. Amakuru yizewe aremeza ko abasirikare bakomeye ndetse n'abakadere bo muri CNDD-FDD bamaze gushyira iherezo ku butegetsi bwa Ndayishimiye. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri kano gatondo, ni amasasu menshi cyane yaraye yumvikana muri Uvira.
amasasu menshi cyane yaraye arimo kuvuga. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko abasirikare b'u Burundi baraye barasanye n'abazarendo muri Uvira, barasanye ivumbi riratumuka. Amakuru yizewe aremeza ko abarundi batatu baguye muri uku kurasana kwabereye mu mujyi wa Uvira. Abazarendo bavuga yuko abarundi ari abasirikare b'amahanga, ngo ntabwo bagomba gutanga amabwiriza muri uyu mujyi. Muri iyi minsi hari ukutumvikana gukomeye hagati y'abazarendo ndetse n'abarundi. Abazarendo bavuga yuko aribo bagomba gucungera umutekano muri Uvira. Abarundi nabo bakavuga yuko aribo bagomba gutanga amabwiriza. Hari ukutumvikana gukomeye cyane rero, kugeza ubwo abazarendo barimo gutega ambushi abasirikare b'u Burundi maze bakabarasa. Abasirikare batatu b'u Burundi baraye baguye mu kurasana gukomeye cyane kwabereye mu gisagara cya Uvira. Muri iki gisagara cya Uvira, abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC bakomeje gukora ibikorwa by'ubwicanyi. Barimo kwica abanyamurenge, barimo gufata ku ngufu abagore n'abigeme, barimo gukubagura abigeme. Ibingibi byose rero birimo gukorwa ubutegetsi bwa Kisekedi burebera. Muri uyu mujyi wa Uvira kandi harimo kubera ibikorwa by'ubusahuzi bikomeye cyane. Abazarendo barimo kumena za butike, barimo kumena za magaze z'abacuruzi muri Uvira maze bagasahura ku manywa y'ihangu. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo kirimo kumvikana n'abazarendo. Hari ubushyamirane bukomeye cyane ndetse burimo gutuma abarundi barasana n'abazarendo. Muri uku kurasana kwabereye mu gisagara cya Uvira, abasirikare batatu b'u Burundi bapfuye. Abazarendo barenga 8 biravugwa yuko aribo baguye muri iri rasana rikomeye cyane ryabereye muri Uvira. Ndababwiza ukuri, abarundi ndetse n'abazarendo barimo kurebana y'ingwe, ndetse nta nubwo bumvikana ku muntu urimo kugenzura uyu mujyi. Abazarendo baravuga ko ari abakongomani kandi bakavuga yuko aribo bagomba kugenzura uyu mujyi, mu gihe igisirikare cy'u Burundi kivuga yuko abazarendo ari amabandi ndetse ko batazi iby'igisirikare, ngo bagomba kuva muri uyu mujyi maze abarundi bakaba aribo bacungera igisagara. Abazarendo nabo ntabwo barimo kubikozwa, ibintu bigaragaza yuko hagiye kuba ukuryana gukomeye cyane hagati y'abarundi n'abazarendo. Mu gihe rero amasasu yaraye arimo kumvikana muri Uvira, mu mujyi wa Bukavu naho amasasu yaraye yumvikana. Mu mujyi wa Bukavu amasasu menshi cyane yaraye arimo kuraswa n'abazarendo. Abazarendo baraye barimo kurasa mu micungararo ya Bukavu. Abazarendo barimo kwidoga, baravuga yuko bagiye gucakira umujyi wa Bukavu. Hari abazarendo benshi cyane barimo kugaragara mu micungararo y'umujyi wa Bukavu. Baravuga yuko bagiye gutangiza intambara ikomeye igamije gucakira uyu mujyi. Muri iyi minsi abazarendo benshi cyane bamaze kugota neza umujyi wa Bukavu. Hari abazarendo benshi cyane bagaragara mu micungararo y'uyu mujyi. Abazarendo kandi bamaze iminsi barimo gukozanyaho n'abarwanyi ba M23 cyane cyane muri komine Bagira. Amakuru yizewe rero aremeza yuko abasirikare ba Kongo bavuye muri teritwari ya Kabare. Abazarendo benshi cyane bavuye muri teritwari ya Karehe ndetse n'abavuye mu micungararo ya parike ya Kawuzi Biega, bose bamaze kwikusanya ndetse ngo barimo kwitegura gutangiza ibitero bikomeye, ndetse ngo barashaka kwisubiza umujyi wa Bukavu. Intare za Sarambwe nazo zaramaramaje, zavuze yuko zitazigera ziva mu duce zigaruriye, ndetse M23 nayo iryamiye amajanja yiteguye guhangana na bano basirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo. Biribonekeza ko mu mujyi wa Bukavu intare za Sarambwe zidacunze umutekano neza. Mu micungararo y'uyu mujyi abazarendo barimo kwidegembya,
ndetse biribonekeza ko abazarendo barimo kumenera mu mirongo y'ubwirinzi y'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Bukavu.